Ярмадаға кіріш ясағыны ешіткен соң Мустафа Джемилев Қырымның мемори сыңырына кечіп, сөзде Русия сыңырыны бозмақ үшін интылулар япмады. Аксине жғалжилер провокациялар япабілі деп, оны қаршыламаға келгенлеріні евлеріне қайтмаға чағырған. Бұны Мустафа Джемилевке низбетен уйдырылған даваны баққан Эрмени базарының ишгалжилер махкемесінде шат сыфатында желпетілген құрылтайның тефтіш комиссия рейсі Али Өзенбашқа береткен. Ода 2014 сенесі майыс уч күні Қырым татар халқы лидеріні қаршыламақ үшін Қырым Херсон вилайеті арасында олған мемори сыңырға шыққан. Ама анда Русия сыңырының алеметлері yok еді дей. Onu yibermediler gümrükten. Ya gümrükten yibermegen olsa nasıl etip haksız geçti o gümrükte? Boş bu iş ama işte onlar ozunu kuşunu göstermek çalışıyor. Bakarız ne olacak. Eminim her şey iyi olur ve biz devletimizi kurabiliriz. Mustafa'ga da bizim beraber sağ selamet ve özgür olacak. Мустафа Джемилевке қаршы ұйдырылған даваны таққық еткен Магомед Магомедов адвокатының суаллеріне жауап беріп оламаған. Бүгін оны да шаат сыфатында сұрғыдан кечірділер. О Мустафа Джемилевке қаршы Русия сыңырына қанунсыз кечмесі ве селянин мұқайтсызлықнен құлланмасы бойынша башлатылған жинай даваларына таққық еткен. Евел адвокат Николай Полузов хабер еткеніне көре айны таққықатшы дава материаллар арасында олған компакт дискны тешіп дава материалларынан берабер тіккен. Как свидетель, следователь оказался малоинформативным, но свою задачу обеспечить суду демонстрацию того, каким образом производилось предварительное расследование, не очень хорошим образом. Сторона защиты выполнила, у суда, по всей видимости, тоже сложилось впечатление о том, как именно формировалось это уголовное дело и какие следственные действия следователь предпринимал или не предпринимал, а должен был предпринять в ходе производства по данному уголовному делу. 50.000 рубле жөреме. Ишгалжилер чақмағанлық давасы бойынша қабатланған Ридван Умеровқа бойлы жаза белгіленмесіні талап еді. Имайджілер о ақланмақ керекде, чүнке қабаты ичте избатланмады. Махкеме тақиқаты екунленген ярын судақның Ишгалжилер махкемесі ұқымны сеслендірмелі. Махкеме тілгенге қол тұтмақ үшін Айдер Аблекимовта келді. Ода айны чақмағанлық давасы бойынша махкеме тілмекте. Ридван Умеров тербиелі вен намуслы инсан. Дава ise уйдырылған дей. Я не согласен, то, что на нас сегодня вешают эти клеймо, обвиняют нас в терроризме, сотрудничестве в терроризме, с чем мы не согласны. Наш народ никогда не был террористом, и никогда мы не сотрудничали с террористами. Кечкен сене августның 31-ында ишгалжилерінің құветшілері бірден судақ шері, Ичке Весейтлер районында 4 қырым татары, Айдер Аблекимов, Ридван Умеров, Айдер Кадыров, Енвер Топчының евінде тентувлер кечірді. Эпсіні игил сыраларына қошылған Насылдыр Умиджон Дададжанов или ичтимai ағларда язышқанлары ақта Русия құқық қорғаушы органларына хабер етмегенлері үшін қабатлайлар. Ишгалжилерінің Ичке район махкемесі Енвер Топчеге 100.000 рубле жөреме, Сейтлер махкемесі Айдер Кадыровқа 30.000 рубле пара жазасына белгіледі. Тамыр халықлар yok етілмесі Русия девлетінің сиясетідір. Хазар деңізі ялысында яшаған қалмұқлар өз девлетчілігі тікленмесіні мұзакер етмек үшін Милли Шура топлашуыны илан еттілер. Бұны Прометей тәлел меркезі өз менбаларына атиф етіп хабер еті. Қалмұқлар монгол тіллер группасына кірген Авропаның буддист халқыдыр. Русия территориясында тахменен 170.000 қалмұқ яшамақта. Ама бұл халық Кремль тарафындан басқа ве дискриминацияға ұғратылмақта. Өз девлетчілігі меселесінден ғайры қалмұқ халқына Русия ве халқара мейданларда тақдим етежек ижра орган құрмақ ниетін делер. Бөле органны Қырым татар халқының меджлисі кібі Эрзия халқыда құрған еді. Эвел Қалмұқия пайтақты Элисті шерінде Москва сиясетінен разы олмағанларына білдірген еділер. 2019 сенесі анда Элисті мэрі вазифесіне Донбасста Русия ишгалжилерінің етекшілерінден бір олған кіші тайынленмесіне қаршы бұйық бір митинг кечірілген еді. Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та калмики, щоб знищувати калмицьку мову. Вважаєте ли ви нашу мову калмицьку? Відповідайте калмицькому народу.
Ми зіткнулися з екзистенційними викликами. Спостерігаємо стрімку деградацію державних і соціальних інститутів, зубожіння населення, повну відсутність реформ, цілеспрямовану політику асиміляції. Всі ці чинники разом і окремо підштовхують молоде і працездатне населення виїжджати з Калмикії. Народ на межі зникнення. Найстрашніше, влада вдає, що проблем не існує. Чиновники підзвітні Кремлю, але не народу. Саме тому ми маємо намір заявити про проблеми калмицького народу привселюдно. Це перший крок, без якого ми не зможемо рухатися далі до розв'язання наших проблем. Devlet xainligi yapılmasını qo'zg'atgan ve tejavuz jin qilib borilmasi. Ukraina Bosh prokuraturasi Rossiya Mudofaa vazirligining misliachısına sheklenib seslendirdi. Taqqatning ma'lumotiga ko'ra, 2014 senesi kefide dengiz piyodachilari batalyonining harbiy bo'ligini qirshavga olgan. O kunlari Nazirning misliachisi Rossiyaning Janubiy harbiy okrugining yo'lboshchisi vazifasida çalışa ekan. Ishg'olchilar ordusini idora etgan general-polkovnik Ukraina harbiylarini teslim olmasalar jazolamaga ishondirgan ve xainlik etmege chaqirgan. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжують збір доказів причетності представників влади та службових осіб Збройних сил РФ до розв'язання та ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму. Sabadan ishg'olchilar nishonchisining hujumidan bir Ukraina harbiy ilak oldi. Ishg'olchilar Ukraina harbiylari pozitsiyalarini artilleriya tertibatlari ile hujum etmege devam etgan. Donetsk jivarindagi Krymskaya Peski yanında turgan Ukraina harbiylari mayin atıcı ile hujumga uğratilgan. Adet uzre granata atıcı ve buyuk kalibrli kurşun atıcı tertibatlari da kullanılgan. Avdiivka jivarında kenede Rusiya nishonchilari çalışgan. Sabadan artilleriya ve BMP tertibatlari ile de ateş açganlar. Поблизу населеного пункту Кримське ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та озброєння бойових машин піхоти. Біля Пісків російські найманці застосували міномети 82-го калібру. Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Uchinchi kun Ukrainada COVID-19 xastaligini uğragan insonlarning sayısı artmoqda. Kechgan kun davomida 3,5 bin koronavirus hastasi tasdiqlangan. Ulardan 193 bala ve 82'si tibbiyot xodimi. Kenede eng çok hasta Kiyev shahrida 454 kishi. Lviv, Dnepropetrovsk ve Kharkiv viloyatlarida de hastalarning sayısı artmoqda. Zakarpattiya ve Kirovograd viloyatlarida tek 30'ar hasta tasdiqlandi. Ukraina bo'yicha 189 kishi Chin virusni yengib olamagan. 16 bin hasta tuzilgan. İşgal etilgan Qrimda hafta davomida stabil şekilde en azından 90 hasta belgilenmekte. Aqyarning ishg'olchilar hakimiyati hastalik tez tarqalib boshlagani haqida xabar etdi. Kechgan hafta davomida shaharda 35 hastada Chin virusi belgilangan. Qrim bo'yicha kechgan kun davomida 65 kishi hastalik og'irlashmasi natijasida xastaxonaga tushgan. 5 kishi hastalikni yengib olamagan.